Als je een kus kan je terug, die kun je kunnen we G-shak in jolig. Lisa, er staat een yoga janu. Lisa net. Zeg, hij mis dus mijn in kort eruit, eigenlijk kan bij mij. Or how my headstands. Oh, en ja, ik ben precies bij mij. Ciao. Oh, Nice. dat was goed. Smash Lisa, agus háiste mi bhí yoga teach déich bliana arás. Bha mi fuireach an New Zealand ag an nám agus bha a flatmate am gomad déalaid agus chaimi go in class agus bha mi tíoch ar ma bheoglach go glís station. Hello! Just John nog. Ha? Ha? Kijk er eerst eens. Ha? Ha, yes. Ah, het rijdt me zo rief. Ach. Nog erin. Am eentje vastgeltje aan, agus. Ja. Het is een soepeltje klaar. Er is een gebiedje aan dat viach meer. Wel, bí fast na súpailte, má háiste hús dúir yoga. Sé sin ruút. Sé practis go más snoc bh saona mi dóchas. Okay. Agus, ha caran sló dós fit dú. Tíoch a bhí móchail mar a ha de bhuaig farach gin is téige bhí ar a snáb agus a sé a bhí deanam. Ha chum a bhí cólar a bhidú, 100,000 teing. Ha sin dul inmh sequence gurrit de yoga. Ha sin dul luasit trón glóstan caran slóidoch. Bí daine cáníos minig me dhéon na cruúhan a ha de bhuaig go deanamh an na yoga. A chanán me dhéon sin a ha. So deoch na bí deanamh cáil a ha cur pianors teacher. Bha mi is siúil tro Cambodia agus bha duine go málaach ann idirró Bob agus sé manca bhain agus bha 8 bliana geis agus chofit trí Dús a bí agus ghiúntaigh mí an tuamhas ma dhéon an fialsa noch ag yoga agus nuair a tháinig an codam ar son trénigh teacher dhéanamh códarí teacher ar a bhfuil mi go má déal thuc mí codam agus seo far a bhfuil mí nist. Kan we gewoon go die verder route in Milaan, dat je nog eens een boy kunt. How farach gin asna casan, bechor go bí iad san a farach gin go mat Sin fier. agus bhí síneigh ar an dreim héin. Heb ik ook in full like a ray a fall on lawen. Chanin gré ruút is cutar mí gása mé in yoga sé an farach gin na how fine as déige de bhí deanna clás. Mus muinte gré coirsnach fír fáilteil agus inclusive a hán agus ha mis an cóí farach gin fatanas ré agus na sochgar is déige a bhí deanú fiús Jich no 50 minutes de yoga. Agus ha mis munig gynnurí ga dydi sa bí sin ein díroch fan a chiad clas an iú. Ha daine an cóníos munig gydawn ga daine ik a bhfuil tór súpeldeach agus ik a bhfuil yoga body agus sé a hula boic a has an yoga body. Namaste. Namaste. Kemmer de chord sin er. Wat vier waar? Schat in vier waar. I mean, nog eens naar een mivo gaan. Hey, Bhaid siú thuspóir agus sé sinna hán sé plé agus glósa. Mór an taige ra. Ciad tainge sé bha thuspóir.